mamira wa kolegas kamuna chimucho gucha kega bwangu asimi tuyechingaki ko bara gukora ku rugaiga kwa naturi uchi se the VVIP bari bariga Kisii FM mororo chimucho kamuna bwangu mwanyirira samaskani bakora wa mana director Bernard Atema please korangu bwangu aiga no mamira wa kolegas no mamira wa kolegas naende babirega ingakerenga kinga to gucha gaiga to abanyorije barenka kolegasi sana kina brigadier Sheri mnafanya kazi nzuri egasingie sana mwokora. May God bless you so much. Nere timu ya Kisii FM na unabariga igonko director my co-MC na tuwa chaketendera mapema kubeko muruso na ende nyasaso konyile tuwa chile urungi nipatie microphone tafadhali nisaidie na mic Lawrence karoto introduce team Kisii FM Lawrence Nyakundi nisaidie na mic tafadhali. Yes karoto go introduce team wega ya Kisii FM. Okay branch director you can take charge. OMC yes bemona sana sema nchini baga chisa chaire ndio ndikoelewa bitambe nchengo kwa MC Dubis ngokora na Kisii FM ororuma ndokoro kwa michori metanga na masera iwo komine ya mchanga mbuga jinsi nyina tokora na Ronald na yakapregedia na wote washina na Nyakundi na nyaga kuruka chief Hassan wa mheshimiwa igato wende sana lakini ikaninga Nyakundi wende na endo ngoranya ndanga nchiba ora chiaba bwiro gochanga bona chibenka asinka yo musimbi sana asino chemero abakuru ya nembara lakini ntarabari baga na burare wancha tokora introduction irwango mono ndetokora n'abakuru cyakara ntokwate reporters byateko na burata kanga okwane uriyeta kandi na nota basukuru burasini nchini kandi tafadhali ako muri huta mongo report ku West Burango Kisii FM 4.1 echambuliyo soro uramuko studio zina county Master Kuma Sauti Mugirango Kisii FM 94.1 erewiya kose erebobe Dimo sana abumba libaho tulipoto kwa ebinyoroime amagana yabe bako lipoto numero ku byateko ngoro mambya saa 12:30 na butuko saa 3:15 wala na benda sana liwanda sogo sana bakwa ne lieta numero byako kwa asingencho yebiro ekera ndo gutwara kagisho kwa kandi Daniel Momani, numero privé biatre producer Kisii FM. Ore rango ngekere moto ndememese. Ndememesa. Pole sana mugaka mangira sama yetu ni ngoro kwa Wiza Crown. Nchitori ngo mwenye wotko gatinzo cyakera saa 6 mpaka 11 chamambya. Karonde Seberia News abako bwa sama yetu ni ngoro kwa Edwin Mangi. Nonyatora sama bena abakwanire mu yamore. Seria tankoro kulilia komboka Kisii FM digital. Nchina bakwandire mwezi ngambi pare. Kwa Purity Nyangweso mese mangana magia ngora abande gebindiri moigo no bakondoka Purity Nyangweso nera. Yabatora sama be nabako sitembe amore. Asamere ta ni ngoro kwa Henry ngoro mu rugo gasaro bichwa story. Nabagasole na matukani na bongo toka monyarana tokesha mpaka mambi sina miro pole sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema beti gamba kwa ngambia mori mukaria mwete twanari ukwana abantu tutaruchi ono mumbere ka bangira kinda bongo kwana nja somere tankoro kwa Stella Sengo kana Nsengoro kwa Stella Sengo ngora kwa ndo muruguri bege teacher ngo mwatara kadote karata iyo wegongo banda semese yamangana magia una Stella nangara mamiro ne atokora ne regasi nero mbundisa naone keusi na amanyete naende no muntu twanchete mamiro pole sana ne familia yonsi Nitori nanda mwamu ngolera iganda nse sekarans asante maleta ngoro kushiri kadot kadempol omwana chidimpo nje tokora no mugako ega professor Mamioro askofu mwenyewe nje tokora na Mamioro egasi asomoro biro ko ngege teacher gochaka chisingi chamambia ko ikachinsa isano na biri chambaso sokoro pole twatali naye sabari igane baya vire ntambe sana lakini tokwire nyasanga ambia mono
asene nchwere kiringa ajanyara kwa kipikirana ayo mento umbaruka ngomuntu mutambe gitena pole sana tena saga ndre ko baremi aba na ino chinga kichenzi tukumbuka kanyantindo ararebia. Bwana asifiwe tena. Biamona sana mwaka mamiro tokate bapole sana asoko musiria umze na ncha samarieta iwongoro kwa Nimrod Mungare ase semeria online na mangana digital ase department yoyo kubeka aso mtandao ase radio okorea pindikia rumba teke litukorea Jumapili kwa chakara chisa 10 wika chisa chiria ensema ya magoroba rumba teke Nonyatora sama bena abakwani limenzi mbiamole. Asama leta nguru kutrize busire mesema ngana maye. Mwana mukirasinye osobete president ya Buganda yotegete abana ba Israel ekerende mugete korwa asenseria ya Israel alikolenda asense ya France. Mwana yo ni wekware ni wana korento asore amana inchi mekenya bubara biamono ase obontegerera. Biamono sana abatigaire gaiga gotegete kwenda sabarai na kiekora nabatigaiga ntaraga da sabarai kera tingo kwana nainde tuna kembe mono sana sitini ya GSFM ekiwa tumoro kiri kubwatira loko nene amana KCFM bandumara batabanga media usesinchiwa na ini ila ekiniki okerera abara ringo bancha ine chire bicho siwe chancha ine ne rikitatanga se kurwa samo so na bongo tabanga mono sana ase head of video with Saifam umuske umuibrania ntaye bwana sana ase head of video KFM MC Masai ase nchoko bwatira loko ya umwaka Professor Maniro umwaka kutunia gitenda nipa milingima inside tuyabagate abantu babichinga kicinga na indi mutura basemerera bitukiri mu natomera no mwaka yatinde kiyore yatinde tuyaroche ni mari tore na lawa sekundi na indi ndio gundi sana wetani ya Noyama Miro na wale tore ya side ya basiri sana ndio tukura rubageri iwe rono head of news you actually alright to this team radio stand at head of radio let me bring head of radio ile arate aba rayo wa tire tumayo kura umuri chinzo kwa MC Dubis ndio sana kumukuru wa side ya basiri na ndio ikirema magani sasa ndio sana na tu sasa korona mwanzo korona kama sana fara familia na amina wa mwanzo ka tunaenda tutole na sana kwa KCFM kayo mbuzi asama tangu kwa papa Masai chama tangu kundi la KCFM timu ya Itola so kamera ya na leo katika kwa magana mangi ndio mwangu na magana mangi on behalf ya KCFM na ndio ndio director to our director Banana Otema norete asambabe omonena abakwe muyechi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Omoraka unatumeka Nyasaye nako ipeki. Nyasaye nako ipeki. Yole tiambo ya Bwana asifiwe. Tunasherekea maisha ya mzee Joakim. Bwana asifiwe tena. Biamano sana. Your Excellency, both the leaders, and of course with all protocol observed. Tutaka kusema asante sana. Asama Rieta, Ngongoro kwa Bernard Otema, Director KCFM. Thank you sana. Biamano sana mashabiki ya Itemuko. Mashabiki moro. Biamano sana Sogoto Sira, Manto Siziwe sana. KCFM, thank you so much. We are a good family. Tumeshirikiana pamoja. Yetena na ndino muhuriare kiagere wife ya ende usitorowe n'nyakoni akero cyawe nyakoni mbale na aratore na baravuga bicyanto cyane aribonake anobo ibitubwate kando na kazi tindi kwa na mange na gotaba pole sana iyo tuacha kusherehekea ubudima wako waka Joakim
na gaiga etimu yane ndo basomeki yote ilikuwa na mange baruwa kwana na saya waseseni ngonda to introduce Ronald Mayaka oyore news editor kuna protocol kiana ikata kwa ile pindi at the top of the hour na news sasa wana at the top of my speech yani sasa Mwanchumo tigara limenga imo musiki CFM 94.1 nga imo musiki uchavere tsaika nketikara tetinare kwa chinsa 10 katocho ni alama ngana maya senchira yewe kirano litania nene ngoro kwa Ronald Mayaka abantu abandi basangire kana segiti y'isukuru ya sekondari ya Nyatiko yibutuka sensemo y'ibunge ya kitutu cha South Imege County ya Kisii irinde kumurera umugaka wabirega korara umugaka gicure ugiorese umuraria ukiri kumakuru wa Kisii FM mamiro nabayigo bakubatana mu bagitenda ku radio ya Egesa FM Mufado ngase ebisa yitkorero fada ubayibwa ngaba akurangiye ringana n'anyarwo kuna bange abo bange babo anyaraga kubanyuri bari mu bukana yo mu tabigete yararasa mabere ayiri tabana bagacandika nabo kumwenga na kibakoragira Wacho mutenda kuterege mu sikisi FM tukaringa mbiyamo asukubatana na tobera tokwenda kiamu na radio ya Egesa FM kwenda kyanga bantu banyorira masikani kinga kibakumwariye tatumwabo yeberega kurara ndra kuterege mu sikisi ya ngoro kwa Ronald Mayaka Brigadier kokora magana mu Kisii FM 94.1 asumuru video umunchini tokora MC Dudus tokora uchaguzi wa magazeti na wewe ndio nyasaba sasa thank you so much asante sana team kubwa ya Kisii FM asante sana silasingi yenye sana mwagasmo kwa Kisii muendelee hivyo Nanchile ndete omugaka manifestos nyakunduru ko oranjo oyirero toyire tiburaria abantu batugato kinayo twariko mutegera muno kurwa KBC Kisumu karwa batega asia mona tato mindo mugaka Bishop Francis Kijana marabu na ali ka bo sacho so no ali aro sacho soga yuko ai inde tuo sacho wa ke oyirero tato mindo ba chagete enke nyaga ali Kisumu Onilaro rando renge KBC Kisumu ra tayo na kwa woka wana ruwa ko baro rorende tokubali baga kenga kuro mogira yo tokubali baga go muga manifesto yo kuduko wonko omuga ko yo lere mai biological fact atu bintu imure akawo mwirania mwirera kataruga yo kitanga nchiko rujimu lakini kitanga to bia tira bago waga tena gaiga ngo bono ngo chaka omuga chaka arafu makuja kundia kule tingo twara mange abambe twara n'abakoni n'imbiye mure una mwe gure ngejo abana n'abate naandika bana nende nayo ateriyo minto itena amone family pole sana saya banyolile lakini nendo mwaka una mama anihika kama tanganirika toboke turangire tuchinge tubanyene toma tukaita kwa Yesu turangire mbiyama thank you so much ngona ngokwana nayo twaje ko ngoli mu wakili ndio ngojo kuminyoka ngoli ya wapi ngoli ko mata mu wakili ndio na kuna ngo deputy governor Kisii County mheshimiwa Kibageni na mheshimiwa Barawa aba MCA abone bane una muibu Nance Indo jina papa kawan tu akorire ko mo kuruka ka William Shetani igainga ngo na korwa tiwe ya basubiri no musani omunene witena ana watu wamana watu ko Nairobi twaikira asante vitongoro kukombe Peter Ongori mawakili wa serikali awakili wa Attorney General vitendo vilivyofikia sana for the longest time I think na ndio si ndimani kama pira sometimes ndingora bora ndio Congress kwa kidogo twa I think that is the time we knew what I wanted for the last I think 7 or 8 years pole sana bro for the loss of your dad it happens and take heart fando tu utana ndio wa sana wote hivi tuango tu tuatunga macho mama Tiga tu tiga rabat, mana problem? Sana rabat. Santi.
basi mbiamono umusasiroti obaigwa ekirishe katoliki nona chakerete yarongare SDA na ende tigamba wanye igatindiko na bobisa tobasaba kiesa winankanga pando limungu tamba na waji polisi mugende bora ni gusukuru masomo tago kuna abakorera ibe kanisa ya Catholic bari kumwenyerera abange babo nande bonse ani witari yarona aja oyo minto giture na yabantu giture tenena onero muromo nene ati mwana bo gitena na mamiyuro giture muyamono muna kerete yaro ori ona bere mamajo muna kerete dero kereta muna kabako igo ngano nye musawo yo geta inkaya yigiri etini nuna bota ntirara ko rimwe mu yabo gete na mamiyoro lakini bone gito kubatera nuna murangu ndundu wati waibuli na wego ke soto gete ko baleta nge ba tiononka wapi turubo mu murangi mu musasi tekara ateo nige ni nga turubotilia onyera ojojo to koro ta kinjirora minye maneno ni matatu na inua mwache buru mwasomri bi mwasoma njero ni nyora ngani turubone na ranga niche musasruti bai kwakara arora tarimangana ababa ko de so ni mugaka kul ndundu ko de ndundu ai sare to aja ko bora baba denga na kiunda tar hadi ko mambi ine sare to ko di to aja mugaka utai ko ira na ga de biga erene ro tunde thabaroki lakini tai tete tioni isine tiko media ni jo ka hunu moroje yabogete na momioro enda wati kurumba atiko media ni njije na koroka biamono mu ipuraso ko galibaka na mwezi mukubirana muira ne buya oro ari tuwe ya bwata goko genda ka onye tigike mbure go tyo twera maja marabu rindo kwa abantu bakaliki banye biamono so ko galibaka nya saba sinbata. Thank you so much. Asante sana mwaka Sokoro. Asante sana. Na so semubia. Nganchile asama skani ya bene bono. By the way, bono mwenye tima kingo bativai. Eko gara na aro ronte na ama aro ali. Bono nganchile deta baralia wegesa. Deta baralia wegesa. Egere bache gaiga na marobuo baru el mora yawe ya bene. Uchiase omokoji muabende limo omongile petroli ya gitiri. Bono, iwambu chakane kala mwotu kusule chumaega. Ni chumaega, pika la mwotu rudi nyuma. Haya, bono mkwa Vincent, babu, introduce the chief. Walipwensi tumwacha kwa NRA familia getena na mamio mwaka Joakim Ongeri. Kumsifu Yesu Kristo, milele na milele. Ichaza marupe wangura kwa Vincent babu. Yes. Wangura kwa Vincent babu. Inche igongura letere ruma na mheshimiwa Lawrence Nyakundi kila Ijumaa na Jumamosi. Nalitoka letere ruma na ndo iganda mokonyi bumura iwege sako kumu ibirania. Thank you so much. Tiangi introduce timu ya Itodaiga nchake na MNC ya mwana magia ile na Omoswati Isabella Kwamboka. Na bakwanira bambi ndombi ya mole. Abachokoro bo mugaka nyabusiramu ya mole. Akimogo teba. Basuke go sate mira pia. Barikia bangara mwatedi umwe kumbe. Igo mwabe ya. Ya ila wata na okoro nunda. Twachire nkeye iga asegenje yo ndo umongina getena. Pole sana. Oyo na inchokoro aliye sana ero yonka umoge tutu minto. Sei tonsa mo ile sakiogaro kyongonge. Gakitigangire ni bagali abene ntebi ya mate yo minto getena. Pole sana. Twabaganirie ama yachika kichiga mo gendrete nebirero yasaye tigabale mye. Asilitari anenguru ku Isabella Kwamboka kurwa semese ya mangani ama yeyi gesaye FM nabaganirie abane. Abamekere. Ejize ikomi. Bochara iko bigara roboti. Aba amene kuyalika korentale. Kunalika iyo mangana mbona ukarangwa. Yes. Mbona maboti nde omulisi. Mbona
Tugatega Vatican style tokorete mururu misa gochaka chinsa ikumi mpaka saa 1 itukunelia Jumapili. Janet Meroka Nyawororo. Tumsifu Yesu Kristo. Biamono sana familia Bogetena na bana ba mwabo. Pole sana. Mwisho Sukandorwe. Biamono sana. Fada biamona se misa watoleka ile osasoti baitu. Ekwaya biamona sama tera maya. Abarayi baitu basiasa biamona se wekera na so bonge. Nabageni baitu mwezi pi amashabiki yechi radio chance mokogenda mugende biya. Nyagororo ngorokwa bakora umuroberi w'emisa Vatican style. Alafu rende na ile ya matangazo yogo kwa biamono. Na baada hiyo jana tuisha tutorego kwa watu wake. Yes. Tobata akamani, mbata akamani. Kama ndaka kwa si. Awan minum ya mare. Wali ndra sama we tokorega. Asama rieta ije ko ara to murgo ko ko tabana yo ko sala chinsa 10 ko kese mu ya marogoba ko kujara ni mbega ekuni. Akamutaka Kamunda kamai. Asante. Asante sana. Kweli. Yes. Next. Abantu bami ndombi ya Jama rieta ngoro kusorobi motule amangana na renga na amangana ayora ya chore ngane mumenya gosene muma orada gosene mumenya gosene mume gore kingara ko jabuga tia amangana ayi na bora nyore ngago tieri ye kere go tieria nataka tupole Getena ndio family karona jagete mremege sari 2006 Getena nigo twakamwakire seminari cia Imambia otugokeje takekeye mwibere isatuinye isano neke wakiage kamurusi mage kamaletegesa amatanga bado na maskani chile ndobune pole and your family senye chimo cha leo banyoni tungotigera ga urena ya Kenya ne mali kanye kamara baba turara tugira hiyo bai do wele gana ni mane yeso lakini kora inyora ila kemanyi mwe sura matera ramwe mochikoro muki sambo kabyoma tabichi musambali umulito basi ratigeraga. Thank you so much. Asante sana Surubi. You so much. Bono nyakudigari ngega kini chasa wega hiyo itajuka. Na nyora maiga proso musana umumlegetena umumusana okukojo nyangenya umanga kuro USC draft kukwana ntolenga n'umurokojo tukuru America ndacha korero ngakuyo mimi na mkuu mbaragaki muterenero baadaye General Florence Sakundi na watoto wa Mungu ngeteni mkuu nga boka asemi chumwa kila sama sikanya manene mbia muno nande esawa sini asemi chwaki intona batangazaji bana barania ntobu ataroko muhondo mwezi ayechore kipindi kiao tore yao lakini polisi wake ane tokoleki usina zimere mo erelo zero tomenye uno musi tuanchane tositane tomenya abantu abamo mwanjire iko yes musanyo beteno ko faili matianyo ko kwani mwanjira maiga Moroki garore mwanjira maiga faili matianyo achiche tawangausi erelo zero abantu bomone nabakwani biamole naende musasiroti ito fado baigwa abarayi b'ekikanisa kinde balega mu deputy governor abachumbe abagambi abakristo mwenzi nabakwani naende biamole njo Samaria tangoro kwa Nancy kwa mboko mweri aka Nane Diva Jeromo getutu korumasa barugoro igacha cheni kwata bairi bane gitenda nere anko yane igotindinga biamole tigangeli bageriga ntebe ngore nene gochase familia korose company ya Ro Media Services abarayi baito bonsi
baria babeire bagotosiro nekero twagwate miruguri yo konya gitena obisieto njate nende amonere nande bado bagendrete nande batebeti nanda gokogenda tebie familia yupole batebi tuko pamoja tire ndio cheto cha usi mbia mona sega sindia mogokora mbia mona soko gwatera na twa gwatera nile sa matangaya tiganya saba sisenie asega sindia mogokora abarai baito muregaiga mbia mona sogocha muna fada tera tigatogendera na maskani ito no musiko rukale talibo amaskani gakorenda ki agwete chibesa tari agene igo bana barai baito mbia mona sogocha tigatonya ko basabera egeranya saka ne chinkora chino kermo atenere ko gwata rikonda samabe totware chinkwana chinkwaga na tali chinkwana chimutagura omoiberania leti mwengi makoro Nairobi ekoragwa no mo nyakero goito yotanyara goika mo nyakero gombaki nere tanyara tigoika etogote banga mbia mona sega sindia Vincent Babu ne committee ringi masega sindia mogokora omosani wetena naro koro kwa Solomon Nomboto myogenic himself korwa USA ante vite na pole nero ngori ke goika komorwera nero ngori yaye omone tonde dafune nanto berero ngori yaye nere tsisa cha eti goika chero ngori ngokarande ki korundero ngori nabara niringa mbia mono nandege gragotegesa ngotegesa FM nonka ebubaya mwanya getinge omugusi engakoya mangano sipia tali koera nama igabene koroso mugina bwe chiro lija nyaboke mbia mono yamero asama nota pingo ropa sunakanyange simba ya kenina ikuramba ukiburukisa amakia bo matebe na burango ekere kuramba ukiburukite ase ekoganda kenya kibo ase niko yokwa omuruna gitena amagana mamiro amagana yamagombo nekuramba ukiburukire kabanga bangwa rogete na kira kyo gasimukwana ase niko omufatara ndikingana ridia na wewe kuramba ukikumbe kia kepeke skulu kusike kabane kubonye kuramba ukinga ayoka ila ikaruwa wekangene Womo chano manana mono ni mwa ataje usema chanya tempo amua sawa ya wala kuna namiro amana getena barata amana maya aya boya atoroka worote kala ntona sai ngo tutu na tewane babo somya bano nane bane kama kalikiara kananga aba tros abaranya wabara kana sowa ntani obarana mono amua sawa na nere tumbali mbali bale ngoro nekere kiramba utimo kiaro weta kiamoranga babi intabari baita pole na kao kiyase funa koroko cha koliyo weta tuonde wow si abarikia manganana boy una betenirti ni ka arala inde kuane ko ya pasa hotel na pana siasa ndo kwa sura tolei ari na kwa ni kuende wasa wana wala ukiraki ndo kwa masika na ya siraki ete tani kuendera manganana ina sikwa tinyagosila kuna mtese mbele na siasa ni wakili pekiti unataka kuona ayo bani watu watakumoina ile mbele ama jumba sasiro kidiwa polini na woteba akila kiki intoikarante ayo una mtese mbele mwana wanyale kuomba ando le tiko ni wabali le nikianda yiko mina ituko wababa ina ai wabako ibu wabana nale kiwa yendi nale awa musena wale na wangwana woi wana wasike kumchigo ngo au na kramba wani sobutu kitu aye bala ya fata wana wantu mwale umukaniti wao umukaniti kwa mwalitumba ligia mambo tukiarua sobutu kimwale iyo mutinya saya ti na mwala ya leo maridadi kabisa. Asante sana tume kwa bauti kasi safi. Manchila sama sikanyo sipia kwa ruhusi Alfa Miruka.